هفته یا به ویل اولیر گلک تشتین باش چی ببن هفدیتنین گرینگ و هبن اون مانشیت دبینن سروک برزانی دناوان جوینان دایا خیر تدایا چیه شان دادم پارتی یا امرالی که هفدیتن لگل ریبری پکه که عبدالله اوجلان پیک آنی بو و سردانا حریما کرسانی بکه لگل سروک برزانی سروک حریما کرسانی نیچروان برزانی و سروک یکتین اجتماعی کردستان بافل جلال طالبانی و بجفه شاندا پارتیا دم و شانزه مهه محاشبات یعنی و مهه و حریما کردستانی بید اسپیک وره هولیره پشرا ادی و بچه سلیمانی شانزه و مهه لهولیره هفته مهه جی لسلیمانیه ده ناوا شاندا دم پارتی ده پارلمانتر وانه پروین بولدان هیا پارلمانتر استانبول سری سوریه اندر و افسروک پارتیا DBP کسکین بایندر جهدگرن ده جوینان دا و بحثا ناوروکا هفدیتنا لگل سروک پکه عبدالله جلان بکه کوشان دادم پارتی لزندان امرالی پیک آنی بو مجارا سرکه و آرمانجا سرکه یا ویشانده جبو کردستانی و هفدیتنا لگل سروک بارزانی و سرکرده دنین کرد اوه کو گاوک باش جبو دست پیکرنا پیواجویا آشیتیه لباکور کردستانی و لترکیه وره آویتن کو تی چاوری کرن ده دمک نزیک ده دست پی بکه جبر کو احتمال که مزن هیا سروک پکه عبدالله اوجلان روژا 15 و مهه بانگه که آشیتیه بده رایا گشتی ارتشا ترکیه تماشاوان هجا و گروپین چکدار کو گریدای وینه گندوارین گری سپی و کوبان توپاران کرن مدیا سر بر ریبریا خو سر و راگهاند کو دو ارتشا ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوریه هجمارک جو گندین در دورا گری سپی سریکانی توپاران کرنه لگوری همان زانیاریان گند میدان قنه تورمانو لگندوار کوبانی و گند ابراهیم کردو لروج آوای گری سپی و هنک گندین در دورا سریکانی هاتنه توپاران کرن با آوایی که روزانه نافچین گندوارین گری سپی و سریکانی کوبانی جا آلی چکداران و تینه بمباران کرن و توپاران کرن بندا و تشرین و پرا قرقوزاغزی جا آلی ترکیه و چکداران و راستی ایرشین بردوام تین سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان درباره روشا سوریه ده گوت جبوکو آرامیه که دم دریج لسوریه چه بعد دوی لدروی ارتشا سوریه تو گروپ اندنین چکدار نمینن دوی مجاره ده جد بیجه نریناوی و سروکی سوریه احمد شرع و کافه ده برسبه پرسکه ده درباره سوریه ده اردوغان گوت لسوریه جه جبو ریخستن تروریست نیه کاری که احمد شرع دکه اردوغان ده بیجه کارکی دجی ریخستنین تروریسته هفسروک DBP کسکین بایندرجی گوت دستراتا ترکیه دبیجه روژاوا جبوان تهدید و مترسیه که مزنه لی پرستکه جبوان کسین که سری جن زاروک و دایکان جیدکن نه تروریستن نه مترسی و خطرن افجه اردوغان دپرسه او کسین که علویان قردکن دروزیان قردکن دکو جن خلکه سرگون دکن مالین وان تالان دکن جبو وی دستالاتی نگفن نمترسینه اف پرسن که جبو سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان هاتبو نکرن بuyurun. جوینا چاپمنیه یا سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغانه لفروکاخانه آتاتورک استانبوله بریا سردان خویا بو مالزیای جروجنماگران را آخوی و برسوا پرسینواندا. Kanal 24'tan Deniz Zeybek. اردوغان بحثا سردانا سروکومار قونغا و گوهیز آ سوریه احمد شرکر و برسوا پرسکی لسر سبروجا شروانان لسوریه و روجاوای کردستان دا. Suriye'de terör örgütlerine yer لسوریه تجه جبو رخصنین تروریستی نینه تگوشینا کونها برس شرع لورد مشینه لدجی رخصنین تروریسته دوی لسر آخا سوریه داوی لچاراکین رخصنین تروریست وره ویجا
çi çekan dayının an jî çekên wan ji destên wan bên standin. Faaliyetlerine son vermeleri şart. Partiyên Kurdî û beşek ji partiyên siyasiyên Tirkiye li nav xwe rexneyan li siyaseta derveya Tirkiye ya li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê digirin. Dibe ji Rojava ji bo me tehdîd e û tehlikeyekî mezin e. Ji bo wan ew ê ku jin zarokan dayîkan ser jê dikir ew zihniyet ji bo vê desthilatarê ne tehlike ye. Ew ê ku Alewiyan qir dike, ew ê ku Dürziyan qir dike, ew ê ku sürgün dike, talan dike ji bo vê desthilatarê ne tehdîd e û ne tehlike ye. Ankara daxwaz dike ku endamên PKK yên di nav rêzên Hesedê de ne li Rojavayê Kurdistanê nemînin. Hesed xwe hilweşîne û çekê xwe radestê hikûmeta nû ya Sûriyê bike. Beşek ji sînorê Sûriyê li alî Rojavayê Kurdistanê ku hevsînorê Bakurê Kurdistanê ye li alî Tirkiye dibin kontrola hêzên Sûriye ya Demokratîk Hesedê de ye. Yekîniyên parastina gel YPG ku pêkhenerê serekeyê Hesedê ye ji alî Enqerê ve wek şaxeke Partiya Karkerên Kurdistanê PKK tê dîtin. Lê fermandarê giştiyê Hesedê red dike ku ew beşek bin ji PKK.